Namukela kambe ka Maspa Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, hoy. Namhla ta Caroline Psycho. Yeah, in relation to his project. Yeah, 2025. Yeah, Good Friday, of course. So mkamafundzuka of course his last update leyi a nga nyiketa yona of course a ku ri 2 February laha nga fika tsala ku hello Easter yona mhaka leyiwa so far leswi nga of course hi nga khe swi vona hi fike hi vona vanhu va nga active vhele tihlawusikiza va nga ku pusheni na DJ Gift lava of course va nga tlhela va kombisa ku ti-project ta hosi ti herile hambi xo nga rhangana of course she's busy promoting her single but loko se hi langutana ka Psycho ever since hi nyika an update hi ti 2 February na sweswi a yi za yi ndla nchumu and it's strange mafita wani vula leswi loko hi khe hi cheka of course hi 2023 that's nga 2023 and then eka 2024 around the same period swilo a swi ri different na loko hi khe hi languta even ma-update leya kona swilo a swi ri different laha hi khe hi kombisiwa very loko ti ri studio like a swi ri completely different loko around the same period wona mhaka leyo like update I'm talking about that update leya ya swilo mi swi vona ku hayi impela lawa ku na swilo swi nga ku teni ku active in a way yo se album a yi herini already hi vo ti-11 ta March as you can see kwalano a yi herini I remember around this period yes Mr. Post a endle hi live yeah already like ma yi vona ti-period leti hi ti langutisaka laha already and vo ti-6 ta March already sa ku tlhe ku na CD launch like swilo already like a swi ready swilo ma vona mhaka leyiwa and then already of course hi ti-28 ta March 2023 a yi humile even then of course hi khe hi ka 2024 around the same period vele ma swona hala swilo a swi ri different ri ku update ntarhi swi kha mi swi vona kwala kha yi kombisa ku ta ka siya at Hope and stuff like that kha Good Friday ya yona like swilo a swi ri different like even ti-updates ma vona mhaka leyiwa a swi ri different of course kha yi kombisa ku se yi Psycho independent and stuff like that loko na hi ti-updates swilo a swi ri different loko hi khe hi cheka la of course kha yi komba ni ri studio and stuff like that ani swi mi swi vona kwalano a swi ri different hi swin'wana swilo fike swi langutisa na ti-live endletela hayi nga tshamisa sweswo swi komba ku leswi vo tala mi nga ku swiloremi it's like that swi ta va hi ndlela yaleyo mara hayi so yi ri le kuteni waloyi a nga vulavuleni Jimisi Nyama I mean as you can see like things were completely different like in a way yo hi ti 1 ta March 2024 a yi herini ma swi vona la se a yi herini vo ti 1 ta March already a hu vhete tlula hi vona ku kambe yi humerini la loko hi fika hi cheka hi site ra hala ra ti-cover sa ti humini ti 8 ta March namuntlha ti 13 ta March ma swilo swi completely different na ku cheka ku kambe la yi humerini la ku yi site ra hala swa ku yi ta va yi ri kwala ka month and ma swona a swi huma humini swilo yi vo ti 18 ta March a se swi huma humini swilo na ti-clip sa ti huma hi vo ti 20 ta March then the project yi fike yi huma hi ti a yi humile hi 25 ta March ya swa ku yi hume hi 24 25 24-25 kwalaha I think yi hume hi 25 ta March as you can see however loko hi khe hi cheka this year a ku miyeli ku miyela ever since yi poste hi ti 2 ta February tanihi swi mi swi vona kwalano swi ti komba swilo swi ku tsekatsekini khale the last update leyi n'wana ku ri ya 13 ta January kha yi komba yi ri ka studio lexi hoku hi nga xi tivi ku ni xi tivi no xi le kwini hi sweswo a yi swi kombisi ntsena so from there a ya ha kombisangi nchumu so one of the issues leti ni ti vonaka mina i timhaka to a ni yona loko yi suka ndhawini yi suka yi holovisini like and yi holova na vanhu laha for example tanihi swi tiva ku force loko yi suka ka Dr Joy Shirimani studio lexi vhele a swi ka tika ku yi tlhelela le then of course ya ka Hosi Ngome Mr Boss va holova and then tlhe ya ka Khungula Marade the same people of course lava ri behind the album leya i Germany after loko se yi sukile vhele le ka Dr Joy Shirimani so hi tin'wana ta ti-problems tlhe hi holovana ni sure ku yi tlhe hi holovana vo dlanyoka lava yi nga yimbelela swin'we so who knows ku maybe na ti-producer va nga va holoveni we never know so swi endla mi kuma ku some of the issues ku nga ku ri sweswo mi kuma ku swi katsa na vachayi kwala if not the sponsors vhele
ma vona mhaka leyi so hey, it's difficult for now mina a ni voni yi ri ku humeni album hopefully after this video misako yi ta ta na something yi update ku endlekani because mani voni yi ri ku humeni ma swona ku sweswi i timani sweswi i ti 13 ta march last time already a yi va yi poste swo tala ngopfu hi ku vhevhele ku hi period ya yona swi tikomba yi humesa kwala ka march mara this year swi tikomba na loko ri himpela yi ta hetela yi humesini yi nga humesa april man or even a single at this point a ni ku yi voni album yena ka misayiko na loko yi humesa ku nga va a single ku hayi sweswi because a ku na update ya nchumu ku ku endleka yini a hi le ku swi voneni ya humesa wu ri kanjhani vona mhaka leyi so mina ni vo album yi ri ku tsekatsekeni and hopefully so yi ta yi kha yi update misayiko hi vona ku famba yini ku sala yena that's the intention of this video very very because for now a woni ku vo DJ Gift they are ready vo hlava they are ready ko xota siku na nkarhi so misako a hi swi vona nchumu n'hweti se ya hela manjeni ma wa almost halfway hi leswo loko ri amukeze swi kavha ni ta kombela mi tika subscribe ya na ku vona ku antswa mavo katswa a swi va durha ngopfu a swintshwa a swi va hi chipisela va karhi va lona xikwembu xo endla singeta ra ndzilo swi tshwa ku va na ku khola va hi kholela va nga hi xaviseli swa kahle va hi xaviseli swa ku hi durhela va hi durhela xikwembu xi endle ku rhandza ka xona hi ta ku yini ta rila yini lexi hi rilaka xona ku a va nga ta ku nyika mahala laha n'wananga laha a va ku nyiki mahala na loko i xavisa hi peni a va ku nyiki ta ziya lava peni tlhandlekela loko a ko tshwaka ka munhu a hi ta rila na yena ku n'wana wa xikwembu i ta sungula kwini a fika kwini leswi ku ngo tshwa swilo swa tiko ra ku va na timali va ta aka a hi wo puta vana va xikwembu ku nga tshwi munhu a ku va ri kahle a ku tshwi homu akiwa lowuya va ta tlhela va wu susa va na timali na ti-insurance loko ku va ku nga fi ku tshwa a maxirisi lava ma hakelaka va nge pfuki va kume mali phela ku ni languta nga ku ni languta swi hala khumbi ra hala eka ku loko ya police station ku haleni hi ku ni vona na byanyinyana na hala ka fulese le henhla leyi kumbe nga ku hi ku halaya ndzhaku halaya ku tshwa hi kona ku swi hali ka ku